12 metai, rugsėjo 16 dieną, 18 valandą, rungtynės Advoko Viltis, SFL'as A1 divizionas, pirmas kėlinys. Pirmo kėlinio pačios pirmosios minutės. Atsarginių suolelis. Ir dešinys flangas atsarginių suolelis. Nu ką, dabar bandysim filmuoti tiesiogiai. Nugara. Nugara. Gerai. Nugara. Очень критикует, да? Побежал! Побежал! Блядь, я гуляю шелчок, блядь, ну мать, это дос. Ну ką. Слушай, будем побегать, ну-ка, не? Давай там, если фильмует, тогда 3D подарись. Moki 3D.